البغداد دیم جلوت بردام اتناوا دیدار سیمکس عراق 2024 دا بجاره هم عالی حکومت ورگرین که حتی چراده دید گل کمپانیان تایبت و گل راگهانن عالی کارن جبوی ورگرتن و بلاف کرنا ایدی زانیارین حتی چراده زانیاری مد نوا سوشال میدیا داد پاراسینه برای عميد مقداد ميري حسن وتبيجي وزارة النفط عراقي سيادة العميد شكرا لكم. اهلا وسهلا. أهمية الملتقى وزارة الداخلية العراقية واجتماع ثلاث جهات مختصة لأداء الموضوع المهمين. يعني نعتقد أن هذا المؤتمر مهم جدا لعمل وزارة كونغير جرينجش بو وزارة نفط عراقي جبر كنت كيف قالك آليان خود قرأ بواري بيونديان خود قرأ ربيبريا قشتي هي كو آلي هجماري ده كار سروية كيتكن اف كونغر گرنگی كزيده هي كو جبو پیش قستني جبو پيونديان جبو ريفابرين تو ماركرني ين رگزناميان اف حمي گردايوه كي كو زانيارين تايبت پيونديان لخود گره جبو كاري مج اف كو فرانس باندورك خويا مزن هي سركاري ما هاتو تكنولوجيا و پیوندی کن داخل شول حکمت بمنظور بسیار درست بنیال همیه باشتره پاراستن و زانیاری علیک ارینیت ده یکیش نرینیت ده علی ارینی مازنتره جهان پیشکتنه ده دوی که همشی گل ولاتان بچن اوجی لذاتیه ناقرن كارن بري يندسبيكي لذاتي رولا كما زنتر بين ماترسيه كويجي هي اوجي كو ايرشن سيبراني تشد بين افجي كو امكاربن كاركي باشتر بكن جبو بهسكرنا ريفابريان كو اوجي ريفابريا اولهيا سيبراني هي كو امجي باراستنا بيونديا بكن وان هجماران بافغوارتني بكن کو اوجی زانیارین ورد بن و درست بن گریدای اپراسیونان به کو اوجی امراض تایبت هبن جبو پاراستنا وان گفک مزنجی هيا هنک به کیجی دوی کو ام داستک باش دبن و از دوباره جدکم کو دوارين بله بريكابون معلومات عبد تايبت حكومة هنگشيان دستگیر کنوان گروپا عبد کو هاکر بله دو وزارت نفخواد عالی استخباراتی جی هي او جي بشكيات تقني هي اف چافديريا حمه و تورن جواكيت که سوشيال ميديا دكه لب برانيا كاري مجي كالسر موانس كارين هوال جريد که او جي چافديري كرنا پيونديان لبو تفجرا كسين كو گمال سروانن و مكاريجي قالك جروب بله اول سر آست دولت پال سر آست خلقی اوید کو سوشال میدیا پارتینین خلق یان تاک عراقی چاواده تاکید بیدن کو پارزرام بیانات سروی کن سر الشیاریه حولاتیا او جی کو پاسورد خواب گوهرن ام تشيرتا دن بردوام لبشن کو هشیاریه ددن ام ترکیز سروای یکاد کن کو هشیاریه بدن بکارنینا وی بله او وقت کو حکومتو یام به تایبتی وزارت و ناوخویه و پولیس ادگل را گیاندن کو پیکتن هندک جارا کشه درست دبند بین آواندا اد وی کنفرانسی دا هنگ چاوات شین پیوندی که باش درست کن بین لایه نیت امنی و بین لایه را گیاندن بری گفک جدیب و لی بحول وزارت اویک هر وها حول ريفابريا پیوندیان و دقل همو راگ هاندنکاران سر بردوام هیل پیوندی هيا کو ام گشتن بله دیرش تکنولوژیای و پیوندی و راگیاندن مدبت بحثی
گورینات گورانیا ملف امنی کن بین وزارت الدفاع بو وزارت النوخو بو وزارت النوخو گرینگ بو الإيرو لحر ولاتك هي كو أولهية نافخو إدارتك وزارت نافخوية وزارت نافخو جرولا خوديت بشتي آرامية روشي وزارت نافخو أركي جوهرتي بالصالة بورجمة هن بارزجها بون نهاجي يازده بارزجها هن چار تنه مانه چار بارزجها أو يدجي سرس جنورانه وتدبير دنجي هن كركوك وميسان وبصرة وبغداد دي صالة 2025 دبه صالة به كركوك وبصرة وميسان وبغداد بله وزارت برگیری پشتی و مرحله دوره چی بید؟ دانتی آوان دروی باجارا دردورا باجارا بیان سنورا به واوجی سرکرده باشه زور نوچه الناو بغداد پایتخت زور کشید های تایبت اوید کو شول مخدرات کن هنگ وکو وزارت نوخونگ شیان دست بسر کن زور وان تاجرا نوکت چه مرحله استراتیجی کاملی نه چونه ام چاوره ناکن کوچه ام برگیری یانجی دجیوی بسکنن او نها قال كلمة هاني لبغداد لدربي بغداد جي بين كرخ ورصافة اوبراسيون او لهي برفرهدي هبن وام دودنا حتى جاتياوي بين بله ما بحث بتاوين كر بتاوين بابتوي خلاص ويون مايا نتني بتاوين بريا اوبراسيون قالك تاوان كار هبون لنها پشتيكو باوايكي برفرهات باقش كرن وبلانك بهز هادانين بله في وقت كتايدا مزور جريمة ديتن يد كشتن دجيوان كاسيت برنياس السوشيال ميديا دا بلانا هوا چيه كتشتكي بكن في جريمة منعكن طوان بالداوين ناب هيا ذهبونا مروف ده ودتشجي حتى داوية مروف ما بلانك دانيال غوريوان زانياري وشوباندن وبهوري هروها وبيانات جشن دستي ما ام رجري اللي بكن لي هر ولاتك نكاركو تاواني بداوي بينه باويكي تاوان لحم ولاتن جهاني هي وزارتنا فوجي هاولين خد في وارده بله وتبيجي وزارتنا عراق زور سپاس بوده دیدار بردوام که چه برسه کورسان بسیار و پیوستش میوان جدا جدا شما عالیه که و همه بحث آوان بابت این گرینگ نوا دیدار و کنفرانس